Christian te hun pui chu kar khat tha vel chia awm ta chuti lain kum dang anga Christmas bazaar ri hut hut la om lovin mi pui te bazaar veiwa kan la thol hle bok sumdong ten in shal har an la ti hlom hle sumwana chana chuan sarkar atanga mi puya sumluang chuak atem hle ti na ni saski sum bible season ni le somthum pathum lipstick ha mi puya leng wak turania ma se kan sarkarin ati lepsta ni kha ni za in hlo na thingtlang mi ten anrin chan ve em po state sarkarin october november le december hlo mi puya an la batsak so thing po january sang ni le som ni panga tang chawin sarkarin angai tu adon wagin mi pui tam takin kumdanga Christmas bazar na ta na an shalang khan an la shal ngam lova state sarkarin eng project ma an la soi chuak thei si lo nen sumleng wak torom theilo chu ba ka contract na atam hian in hlo fa te cement rod hardware dor le adang danga sum aluta kha sum ve kha mi puya akal kwal le thin sarkar atanga hlola le pension hlo chia hi mi puya sumleng wak kwal om chuna ni ta department sang sang hnuaya CSS hovin hlo thatam tak an la thei to lo bok heng zong zong ani la yin chia chi sang sang na sa takin an ti pung thong sia bu fai ni se ale tin an la ti to zoi mi pui sum nei ang an rok let jok zoma si nen December thare son po lak tur alom lo thachan ve zet kan mang ta heng tia wang le thil dang dang awang te in suma wang em bala economic activity om lova mi puya sum leng wak monisar kiulet om theilo sumom chuan mi pui tia disposable income atama sumatlem chuan sum nei ang te mamo ngoi eile in le adang dang ba ka kan mang thapal lova kan dispose ngam lo thin hetiang renga kan kal chuan kan hmalam hun hi aeng vak don loin ang khop mai December ni som panhi khan AMC Municipal Commissioner chuan Aizol Mayor Pompuina in office order ati chuaka tun naya an nalak pali Public Relation Officer post pakhat Project Assistant post panhi le Assistant Account Officer post pakhat chu nokir ani ti tarlan ani nokir ani chanero tarlan ani lova an vai hian cheng sing thum le sanga hlo vek an ni tarlan tuagin MZP extended OB meeting chuan Aizol Municipal Corporation AMC hnuaya hnalaka thil fel hel mimal indu sangna u chuak om ngein an hria arang theyang bera su ta dik taka na la thin turin AMC ho tu te angen bok MZP tarlan danin September ni som pakhat sang ni le som ni palia AMC Executive Council thukom chuan an hnuaya na sang fixed pay le contract basis salang ni se an tia ni he meeting thurela hian na sang te hi advertisement tel lovin an midu sak zong an langei ni in alanga thalai le khathiam na zong mek tam tak omkara he tianga du sak zong te na thun thom hriat tur om fo hi MZP chuan apoi ati tak zeta ado dal tlat bok AMC Executive Council meeting chuan Public Relation Officer pakhat Project Assistant panhi le Assistant Account Officer pakhat te hi fixed pay ya lak turin arela lak fel to ni heng ba ka hian consultant geologist panga urban animal husbandry le veterinary officer pakhat le junior engineer pakhat hi contract basis a lak turati ani bok heng na sang lo po thatak tak te hi adu apiang te ta na dil thei turin advertisement chua ani lova MZP in achui zel na phei chuan sarkar phalna po an la lo nia hriat ani chu wangin MZP General Headquarter extended OB meeting chuan AMC hnuaya diklo taka nala khi tunkar chu ngeya su turin AMC ho tu te aphuta MZP ngen na ngin omzia anei lo chuan zirlain na zong mek te thlawang hau turin theyanga ngin ma aladon MZP chuan Mars ni som pani sang dile som ni pali khan AMC hnuaya geologist pathum le urban animal husbandry le veterinary officer junior engineer le assistant account officer pakhat theu lak dana dan kala thil ti om nge in a hria na takin alo do dal to
MZP ngen nangin AMC Executive Council meeting March som panga sang ni le som ni paria thu khom chuan AMC hnuaya nalak sang te asot March ni som paria sang ni le som ni pali thotran ni khan su na le kha hi ti chua ani bok he na su to te hi tun na ya thar tho le ni in ami ngai then khat te thun non le ngat an ni hian tue modu sak zong te na thun the tura ruam man ani ti ati chiang hle December ni som pathum sang ni le som ni pali zir tom ni khan mizo namrun chung in khom hun ni na MNF Senior Vice President Dr. R. Lalthang lian chuan pathian le mi puizara MNF asor khar le huna reson bu fai man ale thoka tole uchuak taka oil man ti to de chu mi pui phur ri chok jang khai thei tura aman en non le tura ni tho sain healthcare po changtlung taka kalpui le an tum thua sai chia tipung ve lo tura in soi le mi pui phur ri siam ve lo tura in soi ZPM sarkar tharin reson bu fai man ale thoka tipungin oil man uchuak takin atipunga pathian le mi pui zara MNF asor khar le huna mi pui phur ri chok jang khai thei torin kan en non le ang hatibok Health Minister Hlui Dr. R. Lalthang lian chuan MNF sarkar khan sarkar tir atanga kum khat po thinglova healthcare changtlung tak kalpui torin ma kan la hala wana pa hola a hon na kan neya covid Srilanka ra po universal healthcare kalpui torin Health Minister kani ang khan Central Finance Ministry ya nasatakin kanra screening committee kaltangin ADB atangin cheng Viable che sang khat min approve saka MLA election naya wagin kan bozui man talova ZPM sarkar tharin angai na arial lo wange azir chian lo wang a hlo champui tamai hi poi katia sarkar tan thil za thak top kho kani kan sarkar le chuan changtlung le thajokin kan kalpuyang hati MNF Senior Vice President chuan sarkar lai puin Myanmar ramri kilometer sang kha zaruk le somli pathuma thoi Border Road Organization biarawin kumsom chunga hungfel tura ma aron la chauthar le hi MNF chuan kan dem tak zeta tuna kan ro rel lai ZPM party hian engtin nge ati don kan unaw tenen kanin kar centralin hunglui atum hi kan dem hle a tuna kan sarkar son mek ZPM sarkar hian Central BJP sarkar hi ado dal zer ngam donem nge amoya ado ve chau ado ngam tak takani chuan arang lama mala nge turin kan phut latani ati free movement regimen atum chu kanin kalpo theilo nana ramri hungania FMR hi NDA sarkarin asiama athian lebok FMR omhada hian Burma constitutiona kumsang hajakwa le somli pariata kilometer somli in kalpo theiti anlo da to a chumi zo zoi chuan kumsang hajakwa le somnga a Indian constitutiona da anile bok fencing hian chu dan manga in kalpo theina chu ati boilo da wagen kan du lo tlanga ramri hung tura malang na hi na takin kan do ani Manipura po fencing hi thui tak anti theibik chuang lo ati bok Dr. R. Lalthang lian chuan ZPM sarkar thara mason na thomu mal soitur an nei lo wanga in hlo fa le sumdong thlengin poisa wang anti thute stamp duty thlenga aman anti pun thute kan economy atlak chiat zia thute asoya central sarkar in sumdang project lian an approve mol lain Mizoram tan approve soitur om manglova sangson phei chu soitur om lo tluk ani thwa soi Mizoram hian district council hun lai le atnulam UD huna te state kan ni tir le voin thlengin ram ruai tu sang kan lo son to a UD hun lai khan Mizo Union le Congress Party marjar sarkar kan sona hemi hnu hian PC People Conference Party kan son to bok hemi hnu hian MPC le Congress Party sangro sarkar le MNF le MPC thokdun sarkar te Congress Party sarkar le MNF sarkar te kan lo son to a heng kan sarkar son to te hian an mani hun lai thwa ma son na tam tak min thlena UD hun lai le state kan tun din mun te khai khin phei chuan na satakin kan ma son na hi tam hle
mi pui mi mir kho sak le nun phung po kan chang kang chak via ba yuti hun lai te han thlir kir phei chuan voina kong sang sanga kan ma son na le kan nun phung kho sak te hi rin phak bak ani hial to hei hi Mizoram din mun ani mek lain Mizoram a political party tha alo ding thar ve zela kan ram chu ma son na om hau lo le ram hruai tu ma sa te tho that le ti that soi ri du hau lova hruai tu ma sa te pu che em party alo chuak ta a kan ram hruai tu ma sa te chu ma son na konga tho kuang nei lo le ma ni in hai vur ngot boy pui corruption ngot boy pui anga ngai thei tho thangin pu chian na om ta a hei chen hi kan ram an hruai to ma son na engma min then lo tia ngai thein pu chia in politics an ron khel ta a Zoram People Movement a bul tranin political party nilwa People Movement zonga ramro ren kal pu atul te in chu kal phung thara an ti tak po kha ni party unit block ti te party indu sangna te noi bo tul te in bul an ron trana mi tam takin an laka be sin sang tak an nei ta a political party noi bo tuma in soi khan political party a din chu han boy pui vele ta thoba Zoram mi puin an laka be seina nei ne takin state sarkara ro rel na keng tu an ni vele ta chu hania an han sarkara ta chenga an malama ruai tu ma sa den Mizoram state ta na ram ro tling har sa taka an lo din le hlong na ngor lova kan ram ta na ro hlu har sana tam takara an lo en kol le an lo tun din sham leng pui airport Zoram medical college Haidel project le adang te chu namdang kuta hlan tumna an nei nia soirik ani tamaya an ro rel dan chu Mizo upa ten chuan mang ro rel an ti ang hle mai hetianga kan ram ro hlo namdang te kuta lan han tum ngot mai chu awazia lo lulai ve o ti in ngai tuana om ta hialani hetianga angai na shelova Mizoram ro hlu nei ve de en kol zui ngai na an shelo ni chuan angai na hria le Mizoram ma khwa thui tak thlira kan ram lo kai hruai to tu te kuta ram ro rel na hi hlan mai ta se Mizoram an sop chian ma hian in hnuk dok mai se thil thatak awani do nem kan kalphung thar sarkar hian ngai to na mang se thil thatak ani nge yang